Kanyang laki din! Bes, kaya't mo asawan, nag-order ka niti okay nga ilakom. Wan kumare, naimbag lang nga ilakok dito ayan tayo. Kan, i-online ko matan Ay katuwan mayat dayta. Ay wan gayam, anya tinorder mo, bagka di wan nuhudis. Bagpailaan kumare. Inton adan to manen kwartak, sakto manen agorder iti hoodies ken sapatos. Ay, gusto lang nga pagtinalam, tagkitak to mamut iti para kanya. Manong iti may Isabel, kumare. Makapasin na iti presyo na kumare. Class A nga minti in order ko. So anangina talaga. 22K ti may Isabel. Oh my gosh! Naginamutin kumare. Kun kumare. Inkedemak takayat ko talaga ti mangrugi ti negosyo. Nangina tinanggatang ko. So medyo may kamahalan na ilakok mat Ay, katuwan ako mare, tapno adamit ati ganansyam. I-live mo to pa iti Facebook, tapno adu ti gumatang kumare. Ne, apay nga ating. Linukatan mo dun na itakakaiso ng alkansyam. Wan manong, linukatakon Ken manungay. Ay, kahit adamot na ornong ko at 3-5, manong. Ah? Igatang ko man iti bagala ko ni bakla. Apay, at nabagala ko na ya. Adda manong, nagpipintas nila ako na sika. Naggapo iti bel ng nagpipintas. Iso gumatang ako oray may salaang manong. Anya. Tato damamit ususarek no kasi arumwar. Weno adapasken apapanak. Apay, mano ay ti presyo dagiti lako na abag. Ay namanong, nangina sika. Tanangina mo tinanggatang na iti bel. Agay tala. Gumatang ka. Tapno awan makun ko na mading. Ay nawin manong, gumatang ka talaga. Uray anya pa iti bagbagam. Kunammatlan agtultuloy ti lako na tiawanan pa'y. Nay, masay. Ada ka di parikot mo. Agsasao ka magagmay-may sa. Day man na bakla. Kundi lako iti bags. Kunammatlan no nagpipintas ti lako na. Aniya, no kasano ti kinaalas na abakla, iso mo ti kinaalas dagiti lako na. Ay, unay day tan pa nagsasaom maseng. Pudno mo ti bagbagak na na. Ay, kunak tumot. Apay, nakita maya dagiti lako na ta ibagamon na nagaalas. Kakakita ka di dagiti post na iti Facebook. Imbes a katawaan kanuyaw, mapan kagini gumatang iti lako na, hapaw. Makagatak iti bag ko brand new, nana. Saan kat nga ukay? Aniya, mala, innakon. Ibagayo kan kuha na no makita yun, nana. Nagaalas dagiti lako na, ibagayo nga imbagak. Ay na, nasayatay may ka kumare. At the good news ko ken ka. Ha? Anya dayta kumare? Ada na pinta sa bag nga ited ko ken ka. Saan ko lang pabayadan? Apaw, nagsaya atin ngayon kasta kumare. Linukatakpay mo ti alkansyak, tako na nga isutigatang ko iti bagking ka. Saanan, mare? Ited ko lang ken kan. Ngam saan ka nga tamalugi, no bilang laang bes? Saan ko, mare? Among kadi, idilino katak, ti Bela ginatang ko. Kinaot ko amin na bulsa ti bagalinaon ti Bel. Ay na, at dadala sa nakakabil. Huh? Nagatumari No, isukat ko din chay. At dami siguro na surok a 10,000 iti Philippine peso. What? Wan kumare, kan malaksi di ti dollars at the gold a kwenta sa nakita. Ay na, nagswerte ka mo tin kumare. Wan nga rod, mare. Iso nga amo kadakkel ti maganan siya kiti Bela ginatang ko. Ay na, nasayat nga ron no kasta, abes. Kita na, irwar mo nga ron din tibag ited mo kanyak. Tagitaag no may bagay mo't la kanyak. Ala, wan kumare. Agtugaw ka dito Tamang isagana at biti ti kapeta. Irwar ko ti bag intol madandama. Oy, Bet, nangalaam ngay mo titiday tabag. Ah, kwa, impadawat ni bakla kanyak. Ni,
Naimbag man tayong padawat na lakan ka. Saan na pinabayadan? Ay kitwan Impadawat na laangan kanyak, tadang amin gold a kwintas ang nakaot na iti bulsa dagiti bag. Kit amom ka di kumari. Saan la da ita? Adapay ati naalan na adolyar iti bag. What? Wan! Iso ano kayat mo nga da free a bag mo, mapankamot ija ayan ni bakla. Anyat amom no nabimbindas pa ititid na king ka, ngam itiintid na kanyak. Jakla pagtatakunan? Ha? Makagatak iti brand nyo abag. Asaan ang nagapo iti okay? Maawatam? Anyan laki din. What? Awan man bibiyang ko nana. Uray nga pa iti pagpagaday di amasing iti liklikod ak. Katuan, bayam kadilat tanoan niya dagiti bagbagana. Basta siya, awan ti amo kadagas nga nararamid ko kenkwana. No awan na ti panaglakla ko kiti bags. Anya kuma, whatever ako na. Amumot ni Maseng, amin ang makita na kat ikan na iti dakas aka ipapanan. Nakatukat nga ibagbagana. May salaan ti kahit asawan day tanana. Apal na laang kit di Ay, podno na ita, naku namon, apal na laang, iso nga daw, ti masasao na itiliklik ko ram. Gambay am lata, ituloy mo lata gumatang iti bales nga ilakom. Bareng adunto pa iti dollars ang maalam iti bag, swirtim da ita. Ay wala nana. Sapay la kumarod ta kasta. Nay, itay ka pa palpaliwan na maseng. Itay ka pa nakamulang lang Sinay ka pa, sinay. Apay, ada ka di parikot mo ya. Awan parikot ko. Adala pampanunutak nga ramidak kuma. Anya day tangay. Kahit ibagam nga minatap na mukmay. Pampanunutak nga ilakay. Anya nga tanong gumatak matitibag nga ilako. Anya? Bag nga ibagbagam may. Wan lakay, kas itilako ni bakla ngay. Anya? Apay, tuladam tilakla ko day bakla. Kahit kunak man no kuna masana na saya day negosyo. Kun kunakla dadya ah. Ngam idinaamwak nga do kano ti dollars anahala na iti bulsa dagiti bakin. Kasla kahit kumatan. Saan la kano a dollars tinaala nakit? Adapay kano ti gold a kwintas. Anyat amuta ngay lakay no iso mati pagbaliwan ti biyagta. Ha? Wan, kunamon ah. Inton bigat. Inakman withdrawn ti kakaiso ng urnong ta iti bangko. Ta iso man mati igatang ko iti bill. Sana bale, ta into no, adon to mati maala ta dollars kan gold a kwintas. Isublik to matlaang, ang mga no ag times 5 bay. Nya lakit din. Nay, nagsapa ka matan maseng, papanam ngay. Inakidya na. Inak man, i-withdraw ti savings mi kinilakay ko. Apaw, naimbag kayo pa itada savings yaw. Katuan anana, nga manulang mat day. Igatang ko man mat itibel, aglakwak man mat itibag nana. Ha? Ani kas iti ilaklako ni bakla ti ibagbagam? Kasta ka day? Katuan. Nay, nakaskas daaw man maseng. Kat katawa am ti bags alako na. Gam ita aglako kamat. Awan mat dakas na nana. Sa bagay mat kit di talaga nga awan dakas na. Isuna laang ta saan mo kumamot nga inuy-uyaw kun kinat katawaan ide. Naamwak ngamin nga ado ti dollars kun gold a kwintas anaalaala na iti bail. Isu na panunot kumot at aglako nana. Kasta. Ay katuan malaing ka nga rudan. Masing. Wan nga raw, aguyaw ngam agtulad mo't nga raw. Awan kit di ati sa bala man panunot na negosyo. Iso nga idinaamuan na nga dagol a kwentas ken dollars an alala kiti banks kahit namatan ti aglako kuno. Anya lagi din. Katbay at aglako mo't. Dipindilat tamot akadag iti tataw no asino ti kayat da paggatangan. Sa bagay mo't kit di Oray sakit mas daawak mat ngam binaybay aklatan Wala na.
Uy, bentay lata. Sapay la ko mga ron. Tamaila ko na dagiti bags. Ala ko na. Nagmayat laki din nga kataway ti sangwanan na dadya babae, bes. Kumaro, mare. Ngam, bayan tayo latan. Kumanataway din na amuan na ngaglako ka itibag. Ngamita, tinulad na mga tilakom. Tawanan bain ang masing-sing-sing. Bayan tangagla ko lata, kumare. Kasi tinako na ni Antimona. At dalat ta ka dagiti tao no sino ti kaya da pagkatangan. Sa bagay mo kidi, bes. Umay ka man kidi, di balay? No awan aramidam dito balay yo. Ha? Tapay aya. At da kasangsang patabel ko. Duwata man nga ag-live. Ay, katwa na, hindi talaga ayam. Ay, nahagyaman na, kumare. Sana balit, adatangtan mo. Kaya kang runan na. At dapat free ang bag mo. Ay, lakit din. Kayat mo asawan, mapan mo mo tan alaon ti in-order mo a bags nga la kung maseng. Wana na, adda ka nun ijay ili, sigun iti nagorderak kat. Ay, kasta ka day, katwa na. Oh, apay akas na saan kayo ang maragsakan iti panaglakok mo iti bags na na? Ha, anya saan ang maragsakan nga ibagbagamot? Nagtamnay mga min ti panagsungsong batyaw. Apay, ti kayat yaw, ni baklalaang ti aglakaw? Anya? Saan lang mo't nga iso ti adda kwarta na? Nga laki din? Hala, inikam na, nitidakas aka ipapanan, ultimo pa nang sungbat ko kan ka, salbag. Katpud no mga minana. Ala, labsan kayo pa'y tayo nakon. Umay kayo to balay. Tagpili kayo to matitigatangan nyo abang. Mala, wo, ninkan. Nene, nalukatak amin ang abag ng pulos mo't nga awan tinaalak a dollars. Wano gold a kwintas. Anya? Talaga namang baklan nga ulbod daya bakla. Ha? Tay supay tinakabasol king ka. Tayo sumad nga may kinapanay bagbagay ti tao. Nga da ka no kwintas kan dollars anarala na iti bag. Kunkunanan sa laang mat. Ti awanan bain na nagalas a bakla. Da amuking ka masing. Ura imbaga na nga da gold a kwintas kas kada dollars analala na itibag. Saan na mga imbaga king ka atuladan mo tinegosyo na? Saan na ya? Anya? Sa ita, si kapay ti daganas na makaungot king ka na. Ay basta, ulbod daya bakla. Salot na nga sa lipunan, sinungaling pa. Ay, pagtalaw ka man langan dito isang wanak masing. Maasara ka talaga king ka. Ang mga no ipakan ko amin dahi tabag king ka, nay, salbag ka. Padaanak man dadya bakla dito'y nana. Ha, taapay ni bakla, ada ka ditad mo kan kwa na. Nya kumangay mo, titad ko kan kwa naman. Pagsasawak kidi at yawanan bay na bakla. Anya, namumpaklan nga ulbod ti awanan bain. Ay, mabait lang. Anyat kayat mo asawan. Tapno mo yun, nana. Amin anilaon ti bail a ginatang ko, linukatak amin. Kinaot ko amin a bulsa na, ngampulos mat nga wan nakitak a dollars. Wano uri gold man la kwintas. Kat, anya kumaita. Basol daya bakla, ulbod a talaga. Kung kunanan sa laang mat nga, do tinaala na a dollars kun gold a kwintas itibag ala ko na. Si kakit di mat. Kasano kumamot nga ulbod kat nakitak mo tagiti gold a kwintas a naala na. Kastamot tanti dollars a napanain sukat itibang ko. Ha? O naikan maseng, tila ipagpabasol mo iti sa bali a tao. Talaga adyak maawatan ti ugalim. Mala, urayim ni bakla lumabas, ta iso ti pangibagaam, no niya ti makunanakan ka. Yan lakit din. Awanan kay tibain, salbag ka. Mabit lang. Pagsawan na kumapay mo Oray saan ka nagsaupay?
Si Kapay at talaga tandaganas na may ibaga kanyak asyak ti ulbod. Ha? Kwa? Apay, imbaga kayakin ka tuladin ti negosyo. Inalukoy ka kada gumatang matitibag. Saan man? Ha? Sa ita, sakpay ti nakabasol. Basol ko nga rod no apay nga awan na alam iti bulsa dagiti bagadalas when no gold na kwentas, ha? Pasensya ka kuman, kumare. Pasensya, kumari. Salbag ka. Isu sigurong awan pulos na alam iti bulsa dagiti bag, kaputa nagalas ngamin ti ugalim. Saan nakakaskan ka, isu asiguro mararanaak dagiti bag nga damaala ka blessings. Naatap ti blessings ken ka, gapu iti ugalim. Kasi lang day ta. Anya? Isosan at ilay pagpabasol mo kanya ka. Maminsan pa ya talaga si Kamasing, ha? Amangan nung masiglot ka kung naktumat. Siglutan ka akaslanwang. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.